Afya Millers Cooperative Society Limited athondeki ba mituka de tunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umathirenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Play on. The best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novella E. The best of movies on TNT and BBO. Bayab on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your view-free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings. Gicokera gikundi gya antu babethe baraba kwerekana ni bakuma mjini ni baithukireta gikundi gya antu bakuma ward ya Nyakist baraba kuandamanite mwanko ofisini ya mubunge wa North Imenti kumeneria kiraba kuga ni gutejanirwo ni thirikari county na thirikari nene ya Kariba baruga mubunge wa MCA na governor wa Meru Bonthe ni baruirwe ni bona araba kuria na arakigina kiao kia ward fund na CDF bietaga muthuri Muriuki na antu toiji kuma mutindwa. Akariba karirwara kuma wandi ya Nyakist gicigombwe ke North Imenti mthujwa naru ni bathithite maandamano kuma ntura ciao bena moroto jo kinyamutirio kangangi ofisi na mubunge wa Raim Daud na ngavana wa Meru Kirito Murungi na giki nikyo gitumi kiao gya kuandamana twitite gwikia malalamiko jetu ndene ofisi ne ngavana kuthiria kagita na Nyakist yotegendo kiomba kuijwa ngavana omba kuwa ke milioni ile uga 2020 na kurenganirwo mwaka eu bago tutethia no nturire twina thina inye mwaji atete sibitari ara Kotorengo tureta tukethira mwankene ijo cionania erwe jambo rite na murithi kizi ta mwere kura itukwenda mwera kura anengairwo mbeca cha gwitira na inji ngugi njira yetu kuma Jackson yakariro ara gwitia monka kwa njero ara batwe nyamagite athagwici batwe na kigari kya ng'ombe barabara na muntigiri barinde amwe kwa amarite muno indi gukinya kiraba gucwaga barabara nyinge ni thuki indi bonthe bari tukauga barabara ni thuki indi batu tubaikirite mwaka jojo iritanirite na kuritira mukanukio barabara yo mugamira ontubora kuga erekera gitio imereta majani na kuma kuingwa kwa Minister wa biashara Bonthe ene ya nyambene mirera turi makuo ni umonoro wita ethera inara bari mama yani ni umonoro wita nara eria riuma kana weta nara kwina mengira kawa tukona posira thirikari kuma ntu kya golelia ukona ma ukuri eta kawa akawa namenyerete mayani ene na tumana mayani ne na iro wone tontubo okay ethera iro ya wario ntu le mingi ni ona market ende ikyo tukara isi ekire Syria East Africa Kirito Murungi iria ciitite na mbere tigitumigia pang'ang'a kethirwa ni baiki nyakanzo o athe yolele temantu yonku wende kya ivete ko thini kenda sura neji Dennis Mugendi Meru Achiari na biashara banini 50 ba miraba sako ya Nyambene mira famasi ba mukirita mikobo kumakirisa kwejira rombeta mikobo eje kumakirisa kweje barabara ombete loni kirisa kwenu nekenda baetethi na njira mwanya na muno barane aciari bacoketie ana abao cukuru kwa njira tariki 26 na barari bakwegwirigiro nontu bakurigwa nara bakaruta abisi itwatoko kwa manto ya biashara cia tu cia kwamire manto amingi yakwa na kile itwokirania nontu bari kuma ng'ombe kwa tweka mwana bauto te komba nontu te bonde bena ng'ombe kana mburi kwa batu itwonete otethio bonene teki eno ethomethia na tamibwa kana mbona nara ye na school fees boya na leo ou ona nkoroki bakiuragia kinya kimera kiraithirwe taimira bila bingi na kikirwe muno nkoroki bakonaniria kuria kwanirwa kwao nontu bambeche ira thirikari nene ya nenkanirite nontu botethia arimi ira bakuga itatethia arimi ibamira batu tore arimi bamira mera yeto etaranira remete mandris majani nikienda to sako ingeto to komya ni kari ni
lakini manto ya tutaibwa petition ye babu the petition ke president ba mwera tweko ambia cia mirare ya yire ko mbese itakinyelera muremi si akinyelere system mwe muntu fulani uro kwenda kuringa kura na system mwe na mbese ya ta yanire CS wetu Peter Munya mbesa sietu cia mirare nale kyo sikia ke sako ningi ila site kwa members ba mirare na yake batwe one sako ame support nayo yokure sako inge ninkoria thirikari nene area bonene sana kuria kunenkeramba mbecha beta kunenkanira na rietwa reture. Weru Njumaa kuma Maidi Ithatu Igembe Central Betan Class Chabari kagiteno kauna bwachi riba mara ni bona neteke kagitena kakinya nibaringe kitabune na kumanya na mpange ya corona kirana ndi bakromba thirikari negotigira watho bobo ibukuthingatirwa omwaga nthiguruni Kenya atwe professor mwanya bya gichigo mbunge kia mara nine ngwende mukenu muno anekera mba kunyia nkolo kibo tokayaga kunyageria twakena muno mona serikali imesaidia vile kuko sahi unaona chicha chukuru cha kinthiguru ikanyiwa na chiri no ntubura bokeneretwe na chiari bonene na kuria magwa athingatire mwanka machukuru kuona bichi kunyiwa no ntukure arimo betu yagatumenyi ndena ugwira atiri wona mangwano ndunagire bisi akwimania akikise nontu akuga bisi akwimana ajiari atigere antu bae ba aluti bae ba wera ba kudibi laundi skulu ba kutigerera untu bugwa ni sawa ajia mauntu matinga to uge wa dikali ba no mono takagita gaka corona una utu na thina mono ya mbesa akithiria magoa no roterete arimu bara batakithingatira watho bobo bakunyia bichi kiri machukuru mao. You must be crazy who says you have to feed that. If you want to feed the child, get the PTA and agree and don't extort money from them. On the few teachers gichigo mbunge kia mara mbitagwa mateni mugambi kubarira bisi kuma kiri mubango jo wings to fly jo banki ya Equity ana baba ni barabara agitete bwega kumwantere mwanya cha county studio augite kuri na MCA bakore mana basariri kwatana ne thirikari county na kuboria kurekia mbeche jina mpoi muthuri murioki na gutwa chionkuruke arito 80 kuma kaunti ya Meru barabara ithitikira chikebinana nibagunikite na bobango jwa wing to fishino ya Meru nweka rukungumo na utongere bwa banki wa Equity boritoriti baba bethe bagicitaniria kuthoma nontokanya kabai tikakubaterio turone support yantu betu na bwana gatubwira no ndumukwega opportunity ni bank ya Equity tafadhali kwa baringeni ndi please pass our regards to him. This country innovating ideas, even beyond Equity and beyond wings to fly, whatever. Iteo 1 milioni 3 cia gutetheria ambasari na kwa gutia MC kinyomwe utibiri kunenkana mbeca iji nondo ni cia county. Na tokenya na mbeca tukinya 147 million. Na kwa kuri MCS beto tafadhali mbeca hii cha county government. So kwa MCA arega augana bakawile lefo muntu twa kuri umwe kuri MC umwe idimbe ro county ya kuwa wa muntu whether we na interest in so to kera siasa mangu ni ambassador every ward with a limonga itenge 3 million ngurukiba kuri ngugeka na kwa biashara county yetu ya Meru baiga mfano Equity Bank insurance companies itukwenda ntubange batutereria bethire beno ntia bobu teria twana tukongo kura kimathomo no tuaba ingi ibota twanya to no twaba office inkiripotera Weru Njumaa bitamuthuri murioki wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amero. Biashara na Minister Warimi Peter Munya ugite bagategera wa meragike kwangerekano gutirari na mbura ya kungana ya gukurimera na kou nebika ibakethete untu buria bugatuma mpempechiti ya maguri munya aritete ari county nembu nare ugite thirikari na mubango ya gukira rithi ng'ombe chieria tora tutarirwa ni Rita Mwaniki
kuona mbura iraĩ nini muno kimera gĩkĩ mĩena ngũrani ya bũrũri kũrĩ na ũhotekekanu wa arĩmi gũketha maketha manini ĩkĩringanithua na imera icio ciĩngĩ. Kũringana na minista wa ũrĩmi nĩwe Peter Munya, thirikari nene nĩ gwĩkĩra mĩbango ya athondeki a irio cia mabiũ kũgũra mbembe kuma nthĩ cia nja na mbei ya raithi. Ĩno nĩ gũteithia thogora wa irio cia mabiũ ndũkathiĩ igũrũ nĩguo arĩmi mahote kuona umithio kumana na ũrĩmi wao. Na mnakumbuka mwaka uliopita tulikubalia wale wanatengeneza chakula ya ng'ombe tu. Kwa hivyo hiyo kama tunaweza wao guo arĩmi makiria nĩguo kuongerera baita ũrĩa maragwata. Maziwa ikikuwa good quality, tutaona products kama ile tumeona leo ya processing inafanywa hapa kwa hii county, inafanywa na university na processors wengine, maneno ya cheese, maneno ya yogurt, nafanya maneno ya UHT, yote hiyo na mnafanya. Nataka kuwashukuru nyinyi farmers. Nuati wanakuri uguo thirikari nene nĩ ĩraurwo kũrũgamia iria rĩrĩa rĩrauma nthĩ cia nja na rĩrĩa rĩraũka kũthũkia thogora wa iria rĩa arĩmi a Kenya kuona rĩraũka na mbei ya nthĩ mũno. Tuache kutoa maziwa Uganda ili maziwa ya Kenya msimamishe maziwa ya Uganda kwanza ya wakulima itoshe hapa Kenya, alafu sisi tuweze kufanya kitu inaitwa importation. Ni maragia miario ino vile kurai na mathomo ma urimi ngurani thĩinĩ wa University ya Embu makiria urimi wa iria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu. Tete michezo na ndi muchethi wa Kenya wa nduro cia mitegana rimwe makoti no gitari na wirigiro bonene wakumbana macindano na Joe Olympics thiguru na Japan otieno rorungamiri ni kambuni yo kinyaniria Safaricom ariuga na ithuranirite bakungana gutinda ndwiro iji